Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Ikubita itababarira rwose, ibitego byinshi cyane bitagira umubare, ibitego 7 byose. Iyi Arsenal ninde uzayicika ko mbona rwose yigize kasha amashokero rwose, ikubita PSV Eindhoven ibitego 7-1. Real Madrid ewana itsinda bikomeza bityo, ihikura bigoranye ibitego 2-1. ubona yuko igifite akazi gakomeye rwose. Imikino yarayibaye kuri uyu wa kabiri rwose byari hatari, imikino yari ikomeye niyo ngiyo twari tuvuzeho hambere, ni nayo mikino ubona yuko yari yishamaje. Aston Villa nayo mu buryo butunguranye ikubita ibitego 3. Club Brugge uyu munsi nabwo tuhafite imikino ikomeye cyane. Uwo twavuga yuko uturaje ishinga cyane ni umukino uza guhuza Paris Saint-Germain na Liverpool. Biraza kuba bimeze gute? Nawo ni umukino rwose abantu basigaye barimo gutekereza ko ushobora kuza kuvamo ibintu bikomeye cyane. Umukino uraza kuba utangiye saa 4 zuzuye rwose. Umukino uraza kuba utangiye mu gihe Bayern Munich iraza kuba ihangana na Bayern Leverkusen. Izi ni ikipe zose zituruka mu gihugu cy'Ubudage, zose zisanzwe zihura. Uyu mukino nawo uraza kuba ushamaje rwose, turaza kwirebera imikino myiza. Ariko mbanze ngusuhuze wowe turamukanye rwose, nguhereza ikaze, ndaguhereza ikaze. Iyi ni True Man TV, tuzajya tubagezaho cyangwa se dusanzwe tubagezaho amakuru ya siporo, amakuru anyuranye ariko cacana hirya no hino mu binyamakuru, ndetse tukanacishamo tukanavuga ku bintu bigendanye n'imyubakire, twigishiriza abantu ni gute bakubaka inzu bakaba ahantu heza. Rero ndagushuje, gubwa neza. Nshimire cyane abantu bamaje gukora subscribe kuri no YouTube channel. Ubu uyu munsi tuvugana twarengeje abantu 100 rwose. Ni akazi gakomeye, wowe ushobora kumva ko ari bakeya, ariko kuri njyewe nzi icyo bivuze kuva kuri 1 kugera ku 100. Ni ibintu bigoye. Ndabashimiye rwose wowe wafashe umwanya ukavuga uti reka nshyigikire True Man TV rwose, ndagushimye. Nawe tuzindukanye cyangwa se turimo turebana hano makuru Sport Vibe, amakuru agezweho mu iki gitondo kuri aka kanya rwose. Nawe ukoze subscribe ukanshyigikira rwose ntacyo byadutwara, kuko uko imibare igenda izamuka niko ngenda ndushaho kubona morali n'imbaraga zo gukora byinshi rwose. Urumva ko imbaraga zanyu zikeneye mu supporting, tuzamuke tubagezeho amakuru atandukanye, ibintu bigende birushaho kuba ubuki. Reka twitangirire rero twirebera Arsenal rwose ikubita itababarira ibitego 7 byose. Bivuze yuko yo iki cyiciro yakirenze ku mukino wo kwishyura, noneho izaba iri iwayo kuri Emirates Stadium
urumva yuko azaba ari urucabana. Ntabwo ino kipe rwose yatsinda ibitego 8 isabwa kugira ngo ibe yakuramo Arsenal, biragoye, ntabwo byashoboka. Byumvikane ko rero Arsenal yahise ikatisha itike yo gukomeza mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Arsenal ubona yuko iramutse ikomeje itya yaba irimo gutanga icyizere cy'uko wenda hari aho yazagera muri UEFA Champions League. Real Madrid itsinda ibitego 2-1 cya Atletico Madrid, umukino wari ugoye cyane aho Real Madrid ariyo yabanje guterekamo igitego cya mbere, nyuma Atletico Madrid iza kucyishyura banganya 1-1, ariko umukino ujya kurangira Real Madrid yongeye iterekamo ikindi gitego, birangira ari ibitego 2-1. Real Madrid UEFA Champions League aka ni agashapiyona kabo, reka tubyite ko ari agashapiyona kuko imaje gutwara ibikombe inshuro zirenga 13. Urumva yuko bo ni ibintu basanzwe bamenyereye gutwara ibikombe rwose, n'utuntu twabo, dore yuko na Kylian Mbappe yavuye muri Paris Saint-Germain yigira muri Real anyotewe no gutwara igikombe cya UEFA Champions League. Hanyuma yaho ibikombe byose bibaho bishoboka yabitwaye, harimo ibikombe by'isi, ibikombe bya shampiyona ku mugabane w'Ubufaransa iwabo rwose yarabikusanyije byinshi bishoboka. Igikombe atari yagatwayeho ni UEFA Champions League, aho yavuze ati uyu mwaka noneho nanjye ndashaka guterura cya gikombe cy'amatwi manini mu rwego rwo kugira ngo akomeze azamure CV ye. Mbibutse yuko uyu mugabo ataratwaraho Ballon d'Or, urumva ko rero uyu mwaka ashaka gushyira mwo akabaraga kugira ngo arebe yuko yazamura kariyeri ye. Borussia Dortmund inanirwa kwitandukanya na Lille, rwose byaje kurangira banganyije igitego 1-1, bivuze yuko hano hari akazi gakomeye. Nubwo mu cyiciro cya mbere cyabanje Borussia Dortmund rwose yari yazamutse itsinze biyoroheye, uyu munsi ho rero byaje kuyikomerera, bivuze yuko mu cyumweru gitaha ifite akazi gakomeye rwose. Aston Villa, ikipe yo mu Bwongereza, ikubita itababarira Club Brugge ibitego 3-1. Iyi nayo rwose isa nkaho yakatishije itike yikomereza mu cyiciro gikurikiyeho. Urumva ko Aston Villa na Arsenal ku mugabane w'Ubwongereza bafite amahirwe menshi yo kuza kwikomereza mu cyiciro gikurikiyeho. Ubu igisigaye duhanze amaso ikipe ya Liverpool guterera umusozi ukomeye. Ntabwo tuzi yuko mu Bufaransa iri buhivane, aho iraba yacakiranye na Paris Saint-Germain ku isaha y'isayede. Ni umukino nakwita ko ari umukino w'umunsi rwose uturaje ishinga, tuza kureba ese bimeze bite, biraza kugenda gute. Umukino ukomeye, turebe Moussa Dembele nimba aza korohera Mohamed Salah, umukinnyi nawe ubona ko muri iyi minsi ari Amavubi rwose yarisharirije, arashaka gutwara igikombe cya UEFA Champions League ndetse n'igikombe cya shampiyona mu gihugu cyabo cy'Ubwongereza. Ni nawe top scorer kugeza uyu munsi, akaba ari nayo kipe iyoboye shampiyona mu Bwongereza. Ubwo urumva ko rero uyu munsi turaza kubona umukino uryoheye ijisho. Nkurarikire kuza kuwukurikirana. Trueman TV turaza kuba turi kumwe namwe tugenda tubagezaho updates uko biza kugenda bigenda, turajya tugenda turushaho kubasangiza amakuru. Barcelona ihura na Benfica, iyi ngiyi rwose
Barcelona yo ifite amahirwe menshi yo kuza gutsinda uyu mukino, gusa Benfica nayo ntabwo ari ikipe yoroheje, urumva ko n'uyu mukino nawo ufitemo akagufa, ufitemo akantu gasa nkaho kataza guhita byoroha mu buryo twabivuga, mu buryo twishakiye. Uyu nawe ni umukino rwose uraza kuba utoroshye. Bayern Munich ikubitana na Bayern Leverkusen, aya ni amakipe yose yo mu Budage asanzwe ahura, ariko Bayern Munich niyo ihabwa amahirwe yo kuza gukomeza nayo Champions League. Ni irushanwa imenyereye rwose, urumva yuko ahaho nta bintu byinshi cyane twakwitega, gusa muri siporo birashoboka. Abahanga bavuga yuko umukino uba ushoboka, banavuga ko baro yidunda ku mpande zombi. Reka tuze kureba, dusoreze kuri Feyenoord ihura na Inter. Ahangaha Inter irahabwa amahirwe rwose, amahirwe menshi yuko iza gutsinda uno mukino. Reka tube dusoreje ahangaha, turaza gukomeza mu masaha ari buze, aho turaza kuba dufite abatumirwa dusesengura imikino yaraye ibaye n'imikino iza kuba uyu munsi, twigira hamwe tureba ese ni iyihe kipe iri guhabwa amahirwe. Ndagushimiye rwose, banza urebe ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya tugenda dushyiraho bitazongera kugucika. Unatere comment utubwire ibyo ubona twakongeramo. Murakoze, mugire umunsi mwiza.